Kecesi Lili Non Kapatusi Assam Hirbang Amei dan Olita terus pilih pansu pilih pansu apa di pansu ini. Pardon, milimen ke santi amida pe milidom kapel siman miliki dia itu kiramen nate tirbi boleh dunalong artu kita minum kekede sitabom chokem cholam si khusi sombon bom sengkor alu ke bom sengke oi Assam chon bonta taiki sitame bom tapi ini sengke parong dun bom lapen jukhali judami misel langko anchot lage bom ate nanakai apirbi ke bom hai si hebisi rubisi korte moti lapen kalisi lihin dodo pensi pajir ko bajir pi Voham Vol-3 multi-lingual voice meet poem recitation Nong'e Poem Recitation Poem yang dia kehai kalau masih di Nong'e Karbi lapen Amei yang pada itu Jambili Anglong ini Karbi kehai Diphu mencoba langsung ke gedung Karbi lapen Amei Diphu kehai Sir Surjya Rongphar ngasih Diphu tasong Rongphar Dr. Berhenti Poem Recitation Poem Amei itu untuk apa tadi Hirjir Hirbang Amei itu bagi apa tadi Hirjir Hirbang Amei Recitation Hirjir Hirbang Amei itu bagi karong penjoro singsiran Negara kan saya baca trailer. Kalau baca Songkor Beloy.